guys. Wis, truk baru kosong guys. Ketegak guys. Wih, ketegak guys. Ketegak guys. Exacren guys, Sunny. Bannya guys. Raung guys. Volvo guys. Alat berat keren guys. Ini dia nggak bawa gandengan guys. Untung dia guys, nggak bawa gandengan dia guys. Jangan. Ini muatan triplek guys ya. Yuk. Muatan triplek nih guys. Udah Quester guys. Keren truknya guys. Udah Quester guys. Puluhan ton ini guys. Quester enak aja guys, santai aja deh guys. Muatan isoteng. Isuzu guys. Kencang guys. Luar biasa guys, kencang guys, dilong guys. Ada 2 unit guys. Scania. Ini. Dengak-dengak guys. Ketegak guys. Ketegak guys. Exacren guys, Sunny. Bannya guys. Sama guys dengan yang tadi guys. Muatan Exacren. Raung guys. Volvo guys. Muatan Exacren guys. Yuk. Hino guys, muatan keren nampaknya nih guys.
Ada 2 unit guys. Meraung guys mesinnya. Muatannya lumayan guys nih. Alat berat keren guys. Ini dia nggak bawa gandengan guys. Untung dia guys, nggak bawa gandengan dia guys. FAW guys. Pau Jahanam. Ini muatan triplek guys ya. Yuk. Muatan triplek nih guys. Lumayan juga nih guys, bobotnya kurang lebih 40 ton kalau triplek guys. Udah Quester guys. Wih, keren truknya guys. Udah Quester guys. Puluhan ton ini guys. Quester enak aja guys, santai aja deh guys. Udah Quester guys, muatan isoteng. Wih, laju guys, memang laju guys. Isuzu guys, kencang guys. Wih, Isuzu Giga guys, luar biasa guys, kencang guys, dilong guys.
Mantap. Ada 2 unit guys. Is gak dengar. Nggak dengar guys manggil. Isuzu Giga. Guys, Isuzu Giga.